Lakshmi Juri Sarthi Rongphar Arongalong Kizun Alang Kawi Ketheklong Penta Mekri Bupru Sami Serbirika Terang Pi Karbi Khayapan Nongmi Ikiwan Piajok EPHLC Dhansiri Aruben Karchuda Karbi Life Abirta Kilangwer Arab Doan Aphansitami Nilihin Pen Kardom Nang Panjur Iklo Kardom Pini Adap Abirta Along Pen Nili Sami Rengmirti Mungpi Totang Tepini Adap Abirta Angton Pen Arjuponitha Lakshmi Juri Sarthi Rongphar Arongalong Kizun Alang Kawi Ketheklong Penta Mekri Bupru BJP Sorkar atum Central State Lapen ke Autonomous Council along antami latum si non amat ke nangcari bomlo Lapen ke penang an along ke kaching tur awar monsitami lipitu Lapen develop bomlo laki mesen alamlo Bonsitami lapusona pora hujja semet lakha inkoira trok Dwarbaguri MEC constituency ke parlu Golagha district pen kache koinot lapen ki Longle alam ki ke dower along with Jasamet Lakshmi Juri Sarthi Rongphar Arong ke parlu Balizan pu arong along ke do Don Krep hosuse Akarbi arada tumaphan Non puda kizun alang tangti Ringvel isita theklokle Karen anta avi lapen ke kedam kewang aphan anta towarta avi Menak Karbi aphan tachelang anta mekri jangring anpin Government pen akera puke ajat ta avi Langpang Bardam Sina Banggolaghat District Pen Administrative Atomke Border Arayalom ke Tuwarta Subpower Block Atowar Saidi Lapen Mena Karbi Anglong Mati Lakshmi Juri Adat Lelo Pulutangti Aduk Jangprung Konsil Atomta Thirak Nangjia Pon Lopusi Cherok Tok Arada Tumpen Ningjipon Lasilabang So Arong Aphan Kaching Kimenai Aning Kimenai Abang Pu Karbi Anglong Autonomous Council Along CM Dr. Tuliram Ronghang, Local MEC Anparta, KAC Education EM Richard Stockby, Lapenke, Bogazan MLA Anparta, ALA Deputy Speaker Dr. Numel Momina Tumpen Kirap Kipali Vekchia Phansi, Haladak Arada Tumpen Chuning Ripa. Ini tu orang main ke kosan ini? Itu malam ke Ini tundang sesuatu bang di motor ya ni. Ini tundang sesuatu Kopi lang. Senang cara lang. Lang ni hempen lang sesuatu bang ko anhilo lah. Nili tum hempen hada an pale ron ke 1 kilometer bag do. 2 kilometer bag do lang ke dia. Rong jo bang karen hai ke do ma ven. Karena be. Karena be di. Oh. Solar pen lang. Solar pen lang bedal lang. Ini tu mitha sunama solar fence. Kalang ke di. Solar instrument hang long de. Abe igla. Nalingin kosan dia. Ini kasen News Report Karbi Live Sami Serbirika Terang Pi Karbi Khayapan Nongmi Ikiwan Piajok EPHLC Dhansiri Aruben Karchuda Dhansiri constituency ke parlo Dalduri Ahawar Desoy Rongpi Arong Amika Razen Tirang Lapen ke Rita Rongpi Piatum Asupi Sami Serbirika Tirang Piaphan All Indian Football Under Great Roxy Along Kang Baipon Assam Lapen ke Karbi Anglong Along Ria Parman Kichepa Undun Pen Nongmi Ikewan Pi Chethan Mimi Serbirika Tirang Pi Alangli Kapatu Ahin Kachepaduk Pik Abang Pi Laso Ajok EPHLC Dhansiri CC Aru Amaipu Mohon Singh Tok Biben Ahem An Humri Damsi Karchu Pedodam Serbirika Ahin Pen Non Owe Kimia Tomaphan Kachuningri Lapen ke Kapachini Pon ke Non Kitur Owe Kimia Tomaphan Rakia Hormu Kirimdun Ingtonsi Kapatua Hin Jihungdun Nangji Athi Rakia Hormu Kirimpen Penaan Tanahok Do Puda Pachini Anparda Alangi Sarburamate Apo Razen Tirang Pen Kithan Ponki Kedam Tang Bengaluru Along Kapatudap Ahut KAC CM Dr. Tuliram Ronghang Kerabdun Kedam Kewang Kerabdun Apot Kachuru Pajir Anparda Owe Kimiatum Raki Kangkrang Rakia Hormu Kechopen Chepahilo Nangji Puta Ningjepon Lapen EPHLC Dhansiri Aru Amaipu
Mohon Singh Tok di penta lapuson nongmi kiwan thega pot kachuru pajir pontu. District bangi represent ulong ke national bank pute dui bar lo ipong bank ke first bank ke Rajasthan lapen non second abang ke under 17 long non second bank ke Karnataka long Assam pen si represent lo nil bank Assam captain lo under 17 lo alang depan hirjeme payo lo dak 19 Dhansuri constituency apan alang li nong me wan pilo nasi ningrong pik ni li pini lang pan cetong lok pen asi lang li son tak thak ngitum do pik na la Karbi long east west pen di bahasa along player la son mesen national award ke on thek son player itu do pik na la News report Karbi Live. Pini Adap abirta ke lapu ansi kang tonpon iglok do me thak me purwang thu.